Ka ti he umanga Māori a manaia kei roto o rānana I hanga ia mai rā I te tau 2004 I runga no I te wawata o ona kai hautu kia haere he kapa Māori ki ngā whenua whānui o Urupi. Me te aha I raro I a Carl Rawako Keitia Burrows kua Māoro te haere o ngā mahi a manaia. I mua I ngā iwi whānui kei ngā whenua o Ingarangi me Europa. Wa taunga ki te kapa o manaia, ki te kawe haere I a rātau mahi, hei mātakitaki a hei whakangahau. Pērā I tēnei ki te paurewa o rānana I tērā tutau. Yeah, Poland, Lithuania, Germany. We were just saying last night we've been to Germany 7 times last year. We're a lot of work in France and Italy, a bit in Spain, a lot in Belgium. Sweden. Yeah, so just it's all over the place for us. Hei tā Keitia Burrows, he mahatu ngā tono e ahu mai ana I ngā iwi erikāna ki ngā taonga tuku a Kuima a Koroma. Being able to educate people in the European community about ngā mea Māori, about Māori things, about New Zealand things from a Māori perspective. And that, for me, is the biggest success of this, and that there's such a demand for it. I tēnei taha o te ao, ko manaia anake te kapa Māori e kahana ki te kōkiri I ana mahi. People cotton onto the catch window of it, they want to be a part of it. So, for example, 2007 Rugby World Cup, it was a huge year for us. We were just completely inundated with work all year round. Tūturu he oranga nui mō ngā mema o te kapa o manaia, me ona kai whakahaere hoki. Ko Hinerangi Goodman I rānana mō te karere.